Аксы району 22-ci koy verildi. Kunandar koy verildi. 4 aylampa 8800 metre aralıkka jönödü. Birinci aylampaga jönödü. Men tanıştıra vereyim. 22-ci nomer Murka İbraniyev Октябрьдыкы, Daniel Sayapker, Bektur Çavat, Isıgata Jetigen aylı. 23-cü Baytumar Ömürбеков Niyazbek'teki Mamutov Daniyar Sayapker, Eldar Çavat, Jalalabat Aksı rayonu. 24-cü Cansu Cüzümaliyev Samattıkı Sayapkeri özü, Jakşılık Çavat, Alamüdün rayonu Baygeldi aylı. 25-ci nomerde Angol Çolponbay Tokmergenov'taki Sayapkeri özü, Sultan Çavat, Alamüdün Arçalı aylı. 26-cı nomer Baytumar Sabraliyev Marattıkı Sayapkeri özü, Arslan Çavat, Algaçkı ret çavuluda. 27-ci Azara Kınaliyev Zamirbek'teki Gelimkulov Arsen Sayapker, Baktübek Çavat, Karabalta Sarbulak aylı, Jayıl rayonu. 29-cu Karlıgaç Abdınaliyev Bolotbek'teki Sayapkeri özü, Abdurazak Çavat, Isıgata Jetigen aylı. 30-cu nomerde Aysulu Eşimbekov Rinattıkı Nurlan Sayapker, Lüksemburg aylı Küy. 34-cü nomer Karlıgaç 2 İmanov Rinattıkı İmanaliyev Çıngız Sayapker, Azim Çavat, Isıkköl Aksu rayonu. 35-ci Gratsiya Jantaliyev Bakıttıkı Sayapkeri özü, Şabdan Çavat, Isıgata rayonu. 36-cı Roza Alyaskar Atacılıkı Çarvasındaki Amankulov Kuvan Sayapker, Bekbulut Çavat, Alamüdün Arçalı aylı. 37-ci Şumkar Irısman Düşenbeyev'teki Avas Düşenbeyev Sayapker, Suvan Çavat, Talas oğlusu. 39-cu Zara Tursunalı Mambet Ayet'teki Kerim Ömüraliyev Sayapker, Adış Çavat, Narın oğlusu. 40-cı Победитель Attu Kunan Bagi Bazar Kolov'taki Sayapker özü, Urmat Çavat, Tokmok şaharı. 42-ci Baytoru Nogoy Tazabekov'taki İsa Sayapker, Malik Çavat, Alamüdün rayonu Baygeldi aylı. Jana 43-cü nomerde Dona Asılbayev Şerzattıkı Esentur Sayapker, Daniyar Çavat, Küy Alatov aylı. Birinci aylampa jıyıntıqtalıp, ekinci aylampаны göstöy jönöybüz. 4 aylampa 7 kunanga bayge var. Birinci aylampаны göstöy. Ekinci aylampaga jönödüңөр. 30 8 5 19 Ekinci aylampaga jönödüңөр. Mına azır aldıda baratkan 30-cu nomerdegi Aysulu Rinat Eşimbekov'tun kunanı, Lüksemburg'tun kunanı birinci ketip baratat. Anı ulay 8-ci nomerdegi Klassika Aleksandr Osmonov'tuku 8-ci. Novopavlovka Zarya ayrılan. Jana 5-ci nomerdegi Tron Koyçubek Esenaliyev'tun kunanı. 14-cü nomer ekinci aylampaga yettin. 14-cü nomer Ayköl Janibek Mırzabaev'tiki Talas oğlusunun kunanı. Jalpı 43 kunan çavuluda 4 aylampa 7 kunanga bayge var. Birinci gelgen kunanga avta maşina, mаңдайыбызда turgan ак түстөгү Ravon avtomaşinasının biri mına uşu kunandarga berilir. Негизи kunandar indi üçün arvın çavulat, ардактуу ат сүйүүчүлөр, бүгүнкү майрамдын катышуучулары, коноктору, шаарыбыздын 140 жылдыгынын урматына бул жерде эс алып аткан жалпы көрөрмандар, кунан чабыш себеби ушу кунандын кунан кесинде чабылганы эң маанилүү. Мындан аркы чоң жарыштарга ушу кунандардын кандай дарамети бар, кандай күчү бар, ошону аныктаганга кунандарга басым коюлат. Ошон үчүн эртерээк кунандар көбүрөөк чабылганы, бул кунандардын келечегин аныктоо. Кулум болуп туулгандан баштап тай болгону, анан балаңды эле өзүң жакшы асырайсың, кунаныңды байге алса экен деп сүрөгөн, ошон үчүн кунандардын катары көбүрөөк болууда. Тай кесинде талкалап мен, кунан кесинде кууратып мен, быштысында бышырып мен, асыйынан баштап ардактап мен деген элибизде айтылган кеп бар.
Semички almışlar ve keleste bitiyor. Barakeldi mına ikinci aylampa jıyıntıktалы, üçüncü aylampаны көstöй азыр кунандарыбыз жөнөт. Экинчи aylampаны жыйынтыктап атасыңар. Üçüncü aylampаны көstöй жөнөдүңөр. 8, 15, 13, 39, 21, 43. Üçüncü aylampaga jönödүңөр. Üçüncü aylampaga jönödүңөр. Üçüncü aylampaga jönödүңөр. Semичка. Üçüncü aylampaga jönödүңөр. Яйланай Моореке биринчи кунанга бышты минип алган го. Barakeldi. Ардактуу ат сүйүүчүлөр, кунандарыбыз мына 3-чү айлампаны жыйынтыктап, азыр 7-чү айлампаны көсtöй жөнөйт. Мына бул жерде акыркы айлампага, жыйынтыктоочу айлампага жөнөйт. Бир топ кунандарыбыз күндүн ысыганына талыкшып жолдон чыгып калды, анын баары каттоого түшүүдө. Жигиттер, акыркы жыйынтыктоочу 4-чү айлампага жөнөдүңөр. 4-чү 15, 39, 13, 21, 2. Акыркы жыйынтыктоочу айлампага жөнөдү. Биринчи бараткан 15 номердеги Бактору Осмонов Кирмандыкы Сокулук районунун кунаны Бактору алдыда баратат. Аны улай 39 номердеги Зара Турсуналы Мамбетаевдин күлүгү Нарын облусу жыйынтыктоочу айлампага жөнөдү. Эми ушул айлампа менен 7 кунан бай келүү болот. Биринчисине автомашина. Акыркы айлампага, 4-чү айлампага жөнөдүңөр. 14, 16. Ардактуу меймандар, шаарыбыздын 140 жылдыгынын урматына арналып аткан ат чабыш оюндары, мына кунан чабыш. Азыр кунан чабыштын байгесин тапшыруу үчүн Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек Сабырбекович байге тапшырат.
текші қой берді. Анықтала тұрғаны, мықты болғаны, таптосы, мақтосы жарашқаны үш жерден озып шығып, бәйгеге ілінеді. Руслан, кичирек тұрады, кичирек. Мына келатат, жақшылап көңіл бұрғыла, жақшылап номырларын байқайлы. Құнандардың 7 құнанға байғы бар. Бірінші келген құнанға автомашина. Мына машинеге келатат. Машинеге барып келе машинеде отат, бірақ кимisi келатқанын азыр байқайлы. Бірінші 39 7 10 39 7 10 7 құнан 39-шы номер Турсуналы Мамбетаитов, Нарын облысы. Саяпкери Өмірәлиев Керим адыс шапты. Зара Турсуналы атабыз бүгін мына қатары менен 5